Hello guys, nizere ko mumeze neza. Nani tututeke kawanye ngiye kukwereka none uburyo y'amafaranga yacu tumaze igihe turi gukorera muri Gmail Farmer. Nkwereka uburyo wayabikura akagera kuri Binance yawe. Gira ngo murabizi yuko yamaze kwega kuri Binance aba yamaze kugera kuri mobile money yacu. Nkuko bisanzwe rero dore iyi ni balance yanjye nkuko muri ko bibona. Dore iyi niyo balance yanjye. Aya nari hold. Mungu mumaze kubikora micuro nyinshi zigiye zitandukanye. Nkuko bisanzwe rero reka nze mbereke dusubire inyuma neza. Bereke intambwe ku yindi y'uburyo wabikuramo. Nkuko bisanzwe uhita ugera kuri page imeze gutya. None wowe kugira ngo ubikure uraza ugakanda hano kuri balance. Iyo umaze gukanda balance bahita bakwereka ngo payout. Iyo bamaze kukwereka payout bakwereka amakrapto uri buze gukoresha. Na amakrapto menshi agiye atandukanye. Nkuko bisanzwe ngira ngo murabibona menshi cyane agiye atandukanye. None twebwe reka duhitemo byibuze. Dore turahitamo iyi ngiyi niyo nkunze gukoresha ngewe. Iyi ya Litecoin niyo nkunze gukoresha iyo ndi kubikura ahangaha kuri Gmail Farmer niwo nkoresha. Reka bariyo mitamo. Nimara kuyihitamo ngira ngo urabona yuko ngo 1 second request on your phone receiver 0.0 ngo ni 18 aba wemerewe mu gihe uri kwaka request. Ngira ngo urabona yuko Litecoin bahita bagusaba gushiramo address ukuye kuri Binance yawe. Waba wakoresheje BEP20 USDT biterwa niyo wahisemo. Ngewe nahisemo Litecoin aba ariyo mbikuza. Ngira ngo urabona yuko ngewe address yanjye irimo kubera ko nkunze kuyikoresha ndimo kubikura. Ndaza mite nyikandaho. Nimara kuyikandaho ibyo bibaro automatique. Biterwa na network uba ufite urategerezaho gake. Nkuko muri kubibona rero ngira ngo murabona yuko amafaranga yacu yamaze kuba payout hazi success. Yamaze kugenda turategerezaho nk'iminota 30 cyangwa se isaha biterwa. Iyi ngiyi ntago bitinda amafaranga yawe uhita uyakira ako kanya kuri Binance yawe. Reka dutegereze mu kanya amafaranga araba tugezeho. Guys, ngira ngo urabona yuko y'amafaranga yacu yamaze kutugeraho. Ngira ngo murabibona neza yuko amafaranga yacu yamaze kugira amadolari 2 n'ibice 12. Ngira ngo nuko muri kubibona yamaze kutugeraho.